Kum kada kajing snok tilang banyak kunya kalam covid pada wasnong kanton masar hak sinin kong ka leban air ki marbam sakadan busko youth center corona care center kabadi ko wen ki jaka sumari ki lokme bas lakan thai ki bebet yote kyang jingpang ikini ki marbam la IT do ramba snong Dr. Marco Mitri how director kadam busko corona care center Father Michael Makri nakaleng ka snong rengkat ka youth center kapan pa ko jing songo ya ka rentat thiang foundation padiwa dandi khong set Kibrano senyang hakum kini kepor bekerja ke kone kelam COVID. Nagaliang joga dalbasnong mula kita masar siya Don Bosco Corona Care Center. Kini kijing ay no senyang nganito nagaliang joga Foundation Rendat yang Foundation banay ba don di konsep iba ay subhan na Corona Care Center benar ni kita masar. Kini naman Corona Care Center jungi kabyang kabam na po nehu. Te harjian keren bagi no pinya joga health harjian keren video. Nilai penbet bagi bahab yang ay no siya po Don Bosco Corona Care Center na mabakini daga bensim ka bakulod ikan chat buat sipiak nagdiri basa po Corona Care Center. Tingni kajing ay kajungi siya pi padal nalek kerlong kajing kerku ya Corona Care Center jungpi kajing ay ka ba niru ginong tanginong ay hindi ka buram galit si Corona yang basi ba don di konsep ki balong ginong ay yan ni kajing ay subhas ka snong jungi tingi mo to ba snong idak ka sosrong mo iyo bentalan ban ay pat ni kajing ay lingba ketiga jong snong sapi ke Corona Care Center pun Don Bosco. Abu belai na yun dekat ni kami tray barok, papin bo lam ya. Barok kita bekerku kita ay yang ni ay subha hak jing duai. Bagi ni kumju kumju kita senang, bagi pir kumju pada pinang yo obor bok dia. Tapi ni ya sekarang jadi sekali kam imang sekarang berisibun. Berisibun Mbak Marco, nakayang jongi na po Don Bosco Youth Center ro. Ngadap siya daga mesim ke ba snow melung